Mhla inkosi uNyazi ihlala esihlalweni yakhuluma ngokuthuthukiswa kwamakhono, yakhuluma ngokukisa kwezingane esikoleni, yakhuluma ngokuthuthuka kwebandla. Bafowethu, isebenziseni le ndaba enkulumile. Ninamakhono amahle, abanye ba-good kwi-design, be it graphic design, be it ukuthunga, be it anything rest to do. Abanye ba-good mhlambe kuyinkondlo, abanye ba-good, abanye banamabhizinisi abathuthukisa iy'mpilo zabo ngawo, mhlambe futhi in the long run abangcina sebethuthukisa nebandla ngawo. Isebenziseni le ndaba enkulu media. We are more than willing uku-engage nani, sithathe umsebenzi wenu ubone yizwe lonke. Kuwukuthi kumele sithole indlela nje, sisebenziseni, sikhona, siyafisa ukunilekelela ngendlela singanilekelela ngayo. Umsebenzi wenu uduma umhlaba wonke. Senda si-DM ubonakala kuhlelwa ini, sifike. So kahleni, isebenziseni indaba enkulu.